गोंया भितर जो राग शिजता भुरग्यां भितर लोकां भितर तो आज कमी करपाक जाय, युथाक एक डायरेक्शन दिवपाक जाय आनी ही जबाबदारी समजून आम आदमी पार्टी एम्प्लॉयमेंटाचेर चडांत चड फोकस करतले. 50,000 आमी नोकऱ्यो 5 वर्सां भितर तयार करतले. ज्यो इंडस्ट्रीज जो प्रायवेट सेक्टर आमकां हेल्प करतलो ह्या हितून तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्सीस will be provided. Besides that, Aam Aadmi rozgar yojna with loans up to rupees 50 lakhs with a simple application process. सांगपाचें म्हणल्यार आतां जी चीफ मिनिस्टर योजना पळय आसा तातून आतां पर्यंत 2001 ते 2016 पर्यंत फक्त 6,000 लोकांनी हाचो लाभ घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी फक्त 110 कोटी. So you can imagine just a mere 110 crores spread over a period of almost 16 years, which is a pathetic reflection of the present day or the past governments that have ruled Goa. शेतां पाड दवरूंक सोदता तातूंत एक नॅक्सस आसा तांचो. बिल्डरां बरोबर जे कोण भायले जागे घेता तांचे बरोबर ताजे डायरेक्ट रिजनल प्लॅनिंगाचेर आतां रिजनल प्लॅनिंग कित्याक भायर सरना. हाचो हेतू एकच की तांकां जाता तितलें अशेंच ते एडवोकेजम करून सगळें पाड घालपाक जाय. तर ट्रेडिशनल सेक्टराचेर आमी भर घालतले. The Aam Aadmi Party government will ensure high quality education and infrastructure in government schools. The teachers will be insulated from non-academic duties and will be made to focus extensively on what they teach. Goa's first sports university, first agricultural university and first skills university for developing well-paying respectable careers in sports, farming and agricultural sciences etc. will be set up. Free Wi-Fi zones will be set up across colleges, universities and public places. So sports budget will be doubled to ensure that Goa rightfully becomes India's sporting powerhouse. We will be providing 2 lakhs for college cultural and sports festivals to the Students' Council at the start of the academic year.